ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода Қурбон. истиқлолият имкон дод ки дар баробари дигар соҳаҳо қонунгузории миллии мамлакат низ рушд карда як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба манфиати мардум қабул ва татбиқ гарданд. имрӯз дар Тоҷикистон 422 қонун, аз он ҷумла 17 қонуни конститутсионӣ ва 21 кодекс қабул шуда мавриди амал қарор доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Маъруф Назарзода. қонунҳои миллӣ ба монанди қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ки мавриди амал қарор доранд, самараи арзишманди истиқлоли давлатӣ ва ташаббуси қонунгузории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбанд. гуфтан ба маврид аст ки баъд аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти кам намудани хароҷоти нолозим сатҳи камбизоатӣ аз 53 то 30%, яъне 23% коҳиш ёфт. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, мактаб, ҷомеа ва падару модарро дар самти таълиму тарбияи кӯдак муттаҳид ва масъул намуда барои дар рӯҳияи худшиносӣ ва ватандӯстиву ифтихори миллӣ камол ёфтани насли наврас заминаҳои воқеӣ гузошт. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бошад, дар самти фарогир намудани тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар вазъияти шакл гирифтани авзои сиёсии ҷаҳон мусоидати фаъол намуд. як чорабиние ки мисол барои хатнаи фарзандон мегузаронданд 4 рӯз тӯй медоданд, 2-3 мола забт карда хароҷатҳои зиёдатӣ мекарданд, ё ин ки занҳо бештар мисол бо нон налӣ мисол либосу бурдаи овардаи масалан бинед чӣ қадар хароҷоти зиёдатиро талаб мекард. мана оҳиста оҳиста мардум ки фаҳмиданд ҳамаи ҳамин чизҳо оҳиста оҳиста аз мобайн рафтанд ва мардум ба як муваффақиятҳои калон ноил гарданд. пеш аз банк қарз мегирифт, мисол барои маъракаи чорабиниҳои гузарондан. имрӯз баръакс теъдоди зиёди мардум маблағҳои худро дар банки давлатӣ мисол мегузоранд ва вақти зарурат гирифта истифода мебаранд, ки ин як пешрафт аст. ба манфиати худи ҳамин мо ҳаст, ба манфиати мо. ман инҳоро қонуни тиллоӣ мегӯям, ҳам қонуни танзимро, ҳам қонуни масъулияти падару мо барои ман қонунҳои тиллоӣ ҳастанд, ки мо ҳаминоро мо бояд ки чикор кунем дар ҳаётамон истифода барем. ман ҳамаи ҷавонҳоро, ҳамаи занҳо, модароро даъват мекунам ки қонунро чикор кунанд, сармашқи кори худ кунанд. гуфтаҳои, суханҳои, дастурҳои президенти кишварамон сармашқи кори худ карда ҳамин қонунро чикор кунанд, ҳатман риоя кунанд, талаботҳои қонун риоя карда мувофиқи ҳамин корбарӣ намоянд. бояд гуфт ки дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар масъалаи ташаккули маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақши калидӣ дорад. вақте ки шаҳрвандон аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ ва ҷараёни қонунгузории мамлакат огоҳӣ дошта бошанд, сатҳи қонуншиканӣ ба маротиб кам ва эҳтирому риояи қонунҳо бештар мегардад, ки ин низом метавонад ба рушди бомарому зиндагии босаодат мусоидати фаъол намояд. аз ҷониби дигар баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волояти қонун ба шумор меравад. бо назардошти ин дар мамлакат соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст. дар солҳои соҳибистиқлолӣ пеш аз ҳама соҳаи қонунгузорӣ дар баробари дигар соҳаҳо низ рушд ёфтааст ва дар ин давра зиёда аз 1800 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул кардааст ва дар кишвари маҳбуба имрӯз 422 қонунҳо, аз онҳо 17 қонунҳои конститутсионӣ ва 21 кодексҳо амалӣ мегарданд, ки ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, мутобиқсозии равандҳои ҷомеаи демократӣ ба низоми муосири ҷаҳонӣ заминаҳои воқеӣ фароҳам оварданд. рушди бомароми тамоми самтҳо, суботу оромӣ ва беҳдошти сатҳи некуаҳволии мардум аз таъмини волояти қонун ва эҳтирому риояи он ба даст меояд. бо назардошти ин дар мамлакат қонунгузорӣ пайваста такмил дода шуда, ҳамқадами ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гардонида шуд, ки
این اصلاحات حقوقی ثمره ارزشمند را در سمت زندگی آسوده و با سعادت ساکنان به بار آورد. در سالهای صاحب استقلالی در مملکت 3 قانون ملی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان قبول گردیده است که قانون‌های ذکر شده نه تنها جنبه اجتماعی و اقتصادی بلکه اهمیت سیاسی و امنیتی نیز دارند، زیرا آنها پیش از همه به حمایت منفعت مردم روانه گردیده وسیله مهمی تامین امنیت دولت و آرامی جامعه می باشند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت تأمین بیشتر اهالی با اطلاعات سریع وقتی و انعکاس حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدبیرهای مهم عملی شده. در این زمینه اهالی از رویدادهای مهم داخل و خارج مملکت سریع وقت با خبر می شوند. شرح تاج‌نسای فیض‌الله. استقلالیت دولتی برای رشد و پیشرفت تمام سمت‌های حیاتاً مهم شرایط سازگار را فراهم آورده است و در برابر رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جهت رساندن اطلاعات و ترغیب دستاوردهای زمان صاحب استقلالی نیز زمینه‌های مساعد را روی کار آورده است. در زمینه اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به دسترسی اهالی به اطلاعات دقیق در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای مخصوص اندیشیده شده. مسئله مذکور زیر نظارت مخصوص مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قرار دارد. در زمینه دستور سرور دولت وصل و نصب کنی بلندگویک‌ها در شهرک و دهات ولایت مختار کوهستان بدخشان در سطح ضروری به راه مانده شده. دسترسی مردم به خبر و گزارش‌ها و رویدادهای مهم روز خوب مشاهده می‌گردد. حالا از جانب مرکز انتقال موج‌های رادیو و تلویزیون رقم 3 در جماعت دهات شغنان کارهای زیاد انجام داده شده. بیش از 7 بلندگویک وصل و نصب کرده شده است. در مجموع ناحیه شغنان کلانترین ناحیه در ولایت مختار کوهستان بدخشان محسوب می‌یابد که در 3 قسمت ولایت جایگیر است. از این رو در حدود ناحیه 14 بلندگویک جوابگو به طلبات امروزه وصل و نصب خواهد شد. طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شغنان نصب چنین بلندگویک‌ها در رفع جماعت دهات ناحیه شغنان نیز به راه مانده می شود که برای بهتر گرداندن دسترسی اهالی به اطلاعات ضروری مساعدت خوب دارد. بلندگویک‌ها در محله‌های اهالی نشین پیوست گردیده اطمینان می رود که باشندگان دهات دوردست از خبرهای داخل و خارج کشور سری وقت آگاهی پیدا خواهند نمود. به گفته ساکنان محلی به واسطه چنین بلندگویک‌ها آنها امکانیت پیدا می نمایند که اطلاعات دقیق و معتمد را از حیات اقتصادی و اجتماعی، رشد و نمو تاجیکستان صاحب استقلال و مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان دریافت نموده در ضمیر نسل آینده ساز نیز حس وطن دوستی و هویت ملی را باز هم بهتر و خوبتر به راه گذارند. ما مردم دیعه رامون‌آباد از آن افتخار میکنیم که باز از یک نوگانی برخوردار گشت. امروز در دیعه ما رادیو نصب گردید و ما از نصب گردیدن آن خیلی خرسند هستیم، زیرا توسط آن از کارهای آبادانی و سازندگی کشورمان برخوردار خواهیم گشت. چنین اقدام در دهه دبسته ناحیه شغنان نیز راه اندازی گردیده. ساکنان آن با اظهار خوشنودی به تشکیل کنندگان مینه‌داری خویش را بیان نموده ذکر می‌نمایند که به واسطه چنین بلندگویک‌ها امکانیت دارند اطلاعات دقیق و محتمد را از حیات اقتصادی و اجتماعی به دست آورده در آینده از اطلاعات داخل و خارج بهره مند خواهند شد. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ناحیه شغنان، اخبار. در ناحیه کوشانیان انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته با بهتر شدن سطح و صفت زندگی ساکنان مساعدت می‌نماید. همکارانمان گزارش آماده کردند. زیر اقدام‌های بنیادکارانه سرور دولت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در ناحیه کوشانیان وسعت گرفته ساکنان و صاحبکاران در این سمت سهمی ارزنده می‌گذارند با مقصد خوب و خاطرمان گذرانیدن جشن استقلالیت دولتی در ناحیه یک زمره انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. ساکنان این تدبیر بنیادکاری را از ثمره استقلال دولتی و ثبات سرتاسری مملکت دانسته با شکرگزاری از تنجیب و آسودگی میهن عزیز بهر شکوفایی وطن
талош меварзанд. Дар ҷамоати шаҳраки Бохтариён як пули мошингузар бо дарозии 35 метр ва паҳноияш 12 метр бо маблағи 260 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ аз навсозӣ гардида мавриди истифода қарор гирифт. Дар ҷамоати деҳоти Бустунқалъа маркази савдои Илёс бо иштироки масъулини ноҳия ба истифода дода шуд ки минбаъд сокинон аз ин маркази савдо ба таври васеъ истифода хоҳанд кард. Маркази савдо бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ бунёд ёфта дар оянда мақсад аст ки дар шафати он дукони дузандагӣ ва сехи қаннодиро низ ба роҳ монда ба ин васила ҷойҳои нави кориро ба сокинон афзун намоянд. саноати кунонӣ бо суръати мамлакат яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта зери таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба қарор дорад. Дар ин замина аз ҷониби сокини маҳаллӣ корхонаи хурди саноатӣ бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба кор дароварда шуд. самти фаъолияти корхона истеҳсоли коғазҳои ташно буда дар як шабанарӯз иқтидори 500 бастаро ташкил медиҳад. Дар ин корхонаи навтаъсис 7 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Дар ҷамоати деҳоти Заргари ноҳияи Кушониён бо иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллӣ як бунгоҳи тиббӣ бо ҳама шароити муосир ба истифода дода шуд. Бунгоҳи тиббӣ бо услуби хоси меъморӣ сохта шуда бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ муҷаҳҳазонида шудааст ки минбаъд сокинон метавонанд аз хидматрасонии он ба таври васеъ истифода намоянд. ما تصمیم گرفتیم که با همراهی همدیهگان در جماعت دهات زرگری ناحیه کشانیان یک بنگاه طبی زمانوی ساخته به استفاده دهیم. البته این ثمره استقلالیت و دستگیری های پیشهای معظم ملت است که ما جوانان را به راه وطندوستی تربیت کرده است. محمد رجب عبدالله‌زاده دولت فیض‌الله ناحیه کشانیان اخبار. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соли равон зиёда аз 60 километр роҳи байни деҳот, маҳалла ва кӯчаҳо мунфарш пӯш гардиданд. Дар ҷамоати деҳоти Хисевази ноҳия бо самгузории сокинони соҳибкорон боз 10 километр роҳи мошингард асфалтпӯш карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд, таъмиру навсозӣ беш аз 2015 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то ин давраи соли равон дар 1250 иншоот корҳо анҷом ёфтанд ки иҷрои 62% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. дар ноҳия баробари таъмиру навсозии иншоот таваҷҷӯҳи хоса ба навсозӣ ва мунфарши роҳҳо равона шуда дар ин тадбири муҳим баробари саҳми мақомоти давлатӣ, сокинон, соҳибкорон ва саховатмандон ки барои адои ҳаҷи умра маблағ захира намуданд, баҳри ободии диёр сарф менамоянд. чунин тадбири дастаҷамъонии ободии роҳҳо дар ҷамоати деҳоти Хисеварз имсол назаррас арзёбӣ мешавад. мувофиқ ба нақша имсол дар деҳаи Хисеварз бояд 10 километр роҳҳои дохили маҳалла ва кӯчаҳо мунфарш карда шавад ва то санаи 1 август 10 километр роҳ мунфарш ва дар идома боз ҳамгузории дастаҷамъонии сокинон дар маҳаллаи Ҷавғал мунфарши боз 10 километр роҳи кӯчаҳо ба роҳ монда шудааст. таври сокинони кӯчаҳои Дурахшон, Пахтакор ва Зарбдор изҳор доштанд, қабл аз оғози корҳои мунфарши роҳи кӯчаҳо барои дар муҳлати дароз нигоҳдории ҳолати роҳ хати оби нӯшокӣ дар масофаи 7 километр пурра нав карда, ҷӯйборҳои обгузар ташкил ва симчӯбҳо хати барқи маҳалла дар масофаи зиёд нав карда шудааст. ин маҳаллаи Ҷавғал, кӯчаи Дурахшон мунфарш ба тайёр кара, давоми як моҳ ба мунфарш кардем кӯчаҳо моя. ин кӯчаҳо маҳаллаҳо аз давре ки ташкили ёфтагӣ то ҳамин рӯз мунфарш набуд. якум ин дафъа мунфарш шудааст. имрӯзҳо сокинони маҳаллаи Ҷавғали ҷамоати деҳоти Хисеварз бо дасту дили гарм иҷрои дастури ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ободии роҳи кӯчаҳо ва дигар тадбирҳои созандагӣ дар маҳал саҳмгузорӣ менамоянд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар рафти корҳои мунфарши роҳ ширкат намуда чунин тадбири дастаҷамъонии аҳолиро натиҷаи сулҳу субот, осоиштагӣ ва масъулиятшиносӣ дар ободии маҳал ва кишвар арзёбӣ намуданд. дар ҷамоати деҳоти Хисеварз боз корҳои бунёдкорию созандагӣ идома дорад. баҳри сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Хисеварз дар 5 соли охир 246 адад нақша чорибинӣ ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 137 банди он пурра ба инҷо расонида шуд.
خود در سال 2024 64 عدد نقشه چاهیبینی به نقشه گرفته شده بود که در سنه 1 آگوست سال 2024 100% آن را اجرا نموده. 9 عدد نقشه چاهیبینی باز علاوه به اجرا رسانده شد. مردم را جمع نموده واقعی‌ها گزارنده کارهای فهماندهی گذراندیم که از طرف خود محله خود رئیسای محله اقدام گرفتند که راه‌های محله را منفرش نموده دیار خود را آباد نمایند. آنهایی که دوباره به حج می‌رفتنی بودند آنها خواستند که مبلغ صرف حج را به روی گذراندن سهم برای آبادی جماعت و منفرش کنی راه‌های خودشان استفاده برند. نوحه باباجان غفورов از 12 شهرک و دهات عبارت است که بسیاری جماعت دهات از مرکز نوحه در مسافه دور جایگیرند و از این لحاظ در اجرای نقشه‌های رشد محل حجم زیاد کار در سمت آبادی راه‌ها را طلب می‌نماید. در جماعت دهات یاوه نیز با استفاده از اقلیم مساعد منفرش راه‌ها در این دوره وسعت یافتند. یک قسم راه نقلیاتگرد چشمه حیات تا دهه باغ بالا در مسافه 6 کیلومتر سال 2021 با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت انجام داده شده بود و اینک با سهمگذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه باباجان غفورov ساکنان و صاحبکاران 10 کیلومتر مسافه راه منفرش کرده می شود. در رفت آغاز کارهای منفرش راه تاکید گردید که آبادی راه در بهتر شدن سطح زندگی اهالی نقش مهم می‌گذارد. زیرا ساکنان دهه چشمه حیات و باغ بالا اساساً به کشاورزی چارواداری مشغولند. رفت و آمد نقلیات، انتقال مال و محصولات کشاورزی به بازارهای مرکز ولایت و نوحه باباجان غفورov توسط این راه صورت می‌گیرد و منفرش راه امکانات می‌دهد که محصولات کشاورزی بی ضرر در مهلت کوتاه رسانیده شود. حالا کارهای منفرش راه در جماعت دهات یاوه توسط تکنیک‌های راهسازی ادامه داشته در دوام هفته مسافه 10 کیلومتر راه منفرش کرده برای رفت و آمد بهتر واسطه‌های نقلیات شرایط بهتر فراهم می‌گردد. در جماعت دهات خسیورز و یاوه نوحه باباجان غفورov در عموم امروزها با انجام پروژه کارها 20 کیلومتر راه منفرش می‌گردد. در نوحه باباجان غفورov در عموم تا این دوره سال روان در مسافه 60 کیلومتر راه محلی منفرش کرده شده باز کارها ادامه دارند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، نوحه باباجان غفورov، اخبار. موضع رومیت شهر وحدت چون منطقه سیاحی کشور با دستگیری حکومت مملکت روز تا روز آباد و زیبا گشته اینفراستراکچور ضروری مهیا کرده می شود. عین زمان منفرش کنی راه ماشینگردی حدود دهه نوک جماعت دهات رومیت جریان دارد. تجدید و نوسازی و منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت که از جانب متخصصان عین زمان ادامه دارد گواهی از آن می‌دهد که با توجه و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان این موضع آینده نزدیک باز هم آباد و زیبا گردیده برای جلب هرچی بیشتر جهانگردان و سیاحان شرایط بهتر فراهم آورده می‌شود. در جماعت دهات رومیت شهر وحدت که همچون منطقه سیاحی مملکت به شمار می رود با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع اجتماعی ساکنان این منطقه دوردست کوهستانی مملکت طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان کارگاه و کارخانه های صنعتی بنیاد و مورد استفاده قرار داده می شوند که این به باز هم بیشتر جلب نمودن ساکنان به جایهای نو کاری مساعدت می نماید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود پاکرود از زمره آن کارخانه های صنعتی مملکت محسوب یافته از مرکز جماعت دهات رومیت در مسافه 100 کیلومتر دور جایگیر است. منفرش و نوسازی نمودن راهی مذکور از یک جهت برای آسان نمودن رفت و آمد واسطه‌های گوناگون نقلیات به این کارخانه مساعدت نماید. در این برابر ساکنان دهه‌های روستای مذکور آینده می‌توانند با آباد گردیدن راهی نقلیاتی وحدت رومیت که از جانب کارمندان کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود پاکرود به سامان رسانیده می‌شود پیوسته به مرکز شهر وحدت و پایتخت مملکت رفت و آمد نمایند. منفرش‌نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت عین زمان در مسیر دهه‌های نوک بالا و نوک پایان توسط تکنیک‌های راهسازی از روی لایحه با وسعت ادامه داشته راهسازان مقصد دارند سال جاری مسافه 5000 متر راه مذکور را با صفت بلند منفرش نمایند. اطلاع داده شد که تجدید و نوسازی و منفرش نمایی راه نقلیاتی وحدت رومیت 100 کیلومتر را در بر گرفته تا امروز 50% راه نوسازی گردیده است.
و قسمت باقی مانده کارها طبق لایحه مرحله به مرحله به سامان رسانیده می شود. بسیار خوب است که در دوره صاحب استقلالی ما منطقه‌های دوردستری که سالهای پیش حتی در اینجا امکانیت شاید رفتومات نقلیه نبود منفرش کرده استودیم. ما این زمان در کارهای منفرشکاری کار کرده استودیم. مثلا در این رو ما شرکت ما منفرش کرده استودیم. منطقه رومیدی منطقه استراحتی باشد اگر که منفرش شود اینجا جلب سیاحانی مثل خارجی و داخلی بیشتر می شود. مثلا اینجا با منطقه آبادتر می شود. مثلا که سیاحان بسیارتر بیایند برای مردمی همین منطقه با خوب می شود که درآمدی مردم درآمدی علاوه‌ای پیدا میکنند. تدبیرهای منفرش‌نمایی راهی نقلیاتی وحدت رامید در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی راه اندازی گردیده. با عملی گردیدن این نیت نیک سهمگزاران، مسئولان ساحه و راهسازان، موضع سیاحی رامید شهر وحدت باز هم آباد و زیبا می‌گردد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، وحدت اخبار. بینندگان گرامی، شما را در نشرهای بعدی با مهمترین خبر و رویدادها شناس میکنیم. سلامت باشید.